Sikhona. Mamela kaloku. Kukho itshomi yami enehlangu. Since ubuthe uza ecaweni ke ngoku. Zikhona ihlangu ezikhoyo apha. Ndakufotela. Zikhona ihlangu ezikhoyo apha ebenikezwa itshomi yami. Ndizithathile ke ngoku ndiyazi noba ziza kulingana kakuhle na. Ndizathumelela ngoku. Okay ke. Okay ndata tam okay. Okay ndakujonga ke sibona. Nale mpahla bendilindele ifikile apha. Yafika. And hayi shema ayishwabenanga ngolo hlobo nokho. Ibhatyi nje ifune ndolule nje ke ayi. Andanoba ikhona ni ayina apha endlini. Cha sifote ndizibone. Hayi zezohilezi. Hayi sibazi sunifane inhleko zohilezi zenzelwa uhilezi. Hayi zozabe. Ndibuya tata ufeta kamntana mintoni. Uthandi yakwama womile insini yehleka. Uhleke ihlako zakho uniphathele zona zoze. Ngabona ihleko. Hayi utamkhulu. Okay ke manje ukuthumelela ezinye mhlawumbe noba uzazithanda ke ezi ke. Yo hayi ke ngoku tamkhulu ngoba sendizithathile. Uzathi senze ngangcutyo le ntombazana ezihlaku. Hlangu zohile sezohile hlaba. Asoze. Muze kubani wakhe wazinxiba ngoba siyabona ukuba zitsha kubani wakhe wazinxiba zondlibe ntombi. Soze. Phoxisa ngam ngoku. Ixhego. Nxiba into ezisolo inika abantwana nozonto ezo. Hayi. Hayi noba. Hayi ntanga. Sezolila igcwele ezihlangu. Sorry Spoke andizifuni zonke ihlangu zalomfasi. Ithi lo mfasi mathatha ihlangu zakhe. Ucima sihlangu ento ezi. Hayi bo, hayi Spoke asufekeda ngama. Akantiyeke mfasi. Sundistressa man ke. Into eliquze litheni loniphela. Sugeza ngam ntombazana. Khangela ukafuna nje custom ikhaya uyazi kubani umuntu ozifuna beSouth Africa ozohlaba akakho. Xela lo ntombazana inoba yomile insini. Icinga kanti izinxibile pha ihleke yome ixela abanye soze. Lana nazo zinto niyozinqumla incam ibe zihlangu nyani. Ke ninqumla incam le. Ngamevatheni lana ihlangu hayi suka pha. Hambo zilahla mfasi baba usozithengile. Hambo zilahla sifake emgqomeni sihambene nansi kapha. Komntu nozinxiba nabani eSouth Africa zona. Soze. Hayi kaloku eza ihlangu Spoke. Ayizoze nazeze actors ezabantu abayithayo. Badlala ii-films. Abantu befilm abantu abanxiba zo zinto. Ayize zoba zeze fashion zezonxiba. Ngumuntu seze into ethile eyayisenziwe. Ngoku ndawukuba ngaka mina ndinxiba zo zinto Spoke. Wena unophisa ngazo kubantu nje oqonda uba uyasebenza unanxiba zo zinto into nje ezosebenza. Mina nazinxiba nozinxiba. Uright aqumbe lo uqumbileyo. Tyhini ucima fama yena mani kuyise ithi mani utatakhe. Mani utatakhe lo uqumbileyo. Kaloku benthe phisa ngazo andizifuni. Ndiza ngozohlangu andizifuni mntana. Molweni bafethu, I hope everybody's doing great. Wherever you are watching this video from, it is Salute Lapho. Welcome back to your favorite channel. Namhlanje bafethu, we are checking out shoe prank on South African parents. Let's go. So mara Khotman ngicela ukubuza ke. Ushaya size bani la yazi kunomunye umjito obhayisa ibhathu. So bengithi ngicovele nje ipiece ebhathu Khotman ushaya size bani Khotman lami. Angixoka size 7 wena uchame ngifaka size 7 ibhathu plus anginabhatha uyithathe lapho nje yami ixove awuthi yami ngaphakamisa strong futhi. Alright Khotman ethi ngifakele isithombe uyibone. Ngithola ukuthi izokuchaza kushaya ngaphakathi Khotman lami. Hayi no fucking way. Yini yona yenje hayi yona alanga incanya uthama hayi noma ngathi ibhayisa 2 cent lenye ayibonga ngigrand mngani wami. Khohle ungangibhayela hayi ngaleyo ngidecent. Khotman waye ungayifuni cause i-unique akekho umuntu ozokuhlukumeza. Bagqokile bonke umuntu uzoyifuna. Okay thi ngcheckele enye ke Khotman ezoba better. Sure Ore ngwanaka. Hawu, ngibona ka itlhako wena. Hayi, ndarubona ngitsi. Arutsi size 8 ngwanaka. Yeah, but I want to appreciate that for everything that you do for me, right? Okay, size 8, okay. Get ready order. It'll go into Wow, for all kapala mas. Uhlala blind that's right. What's like mshimano lo wa PM lo. Ndikamutshwana ibletho lathe yini uthi. Wow, bafutsek. Hayi bo, futsek was necessary. Yo sis, kunjani? Konje ugqoka size bani azi ngiqodela icathulo kwenye intombazana. So ngifuna ukwazi ukuthi size bani and then maluphendule ngevoice note ngoba ishifoni yami imoshekile screen. Ugqoka u8. Size 8. Yo, 8 inkulu kodwa for a female. Okay, khethe si1 ke ngoba sengiqodile kulezi zi3. Bathi angazi vintage style or yini. Choose si1 first ngoba intombazana izuzihambe.
Maka lesiphindile phela mina ngiphathwa yinyawo sitholo kakhulu la phambili angeke singilingane. Mntwana sowudlala ngami lezi. Nangichamuka bo Enzo bayabaleka bacabanga ukuthi ngizobahlaba. Hayi lezi hayi. Uzithatha phi yena le ntombazana le icathulo? Lesi ngisibona singcono plus namakhaza yeza. Indisize yakhe khona la. Angimazi nami uzithatha bathi vintage don't. Uyabona ke la sengathi ngusathani impela mase ngichamuka ngigcoke lezi sama ninja. Hayi bhindile. Ngitshela akubonise ezinye hayi lezi hayi. Lesi esama ninja mntwana. Angisazi ke mahlulekela angisazi ngeni. Khetha fast esi1 uma lentombazana ifuna ukuhamba. Bese ngisibhadalile le icathulo. Hayi thatha imali yakho back intombo. Hayi lezi yeze satanism shem. Bangabaleke esontweni mangachamuka ngizigcokile ithathe back shem. Ngicela kunika imali yakho. Uzongithengela kwenye indawo icathulo hayi kuye. Hayi kanjani ngizibhadalile online manje ngizoyenza kanjani ngoba intombazana ila izodeliver. Choose esi1 ngathi singcono uma uyabo ungayeze into yenzayo. Mina ithi akusurprise wena wenza kanje. Lezi ungadlali ngemali yakho. Ithathe. Mniki phone umtshele ukuthi ngithi uzithatha play icathulo nje mniki phone. Mahloni umntana abantu nangu la lentombazana manje mina ngithini kuyi ngoba mina sengisidile bese ngithi ngifuna imali yami back uthe kimi icathulo ezinhle zama vintage lana nabantu abadala mina ngathi hayi okay ngambhadala mafika nazo zona lezi ngikhomba zona ku-catalog and kumele ngikhethe because sengibhadalile imali ngeke izibuye ngcono umtshele ke nangu uyakuzwa la mtshele because manje kuzoba ngathi yimi ngisnacks yephindile awumniki ifone angazosidakweni icathulo zabo sathane bakuphi lezi azithengisayo icathulo ezimbi kanje mtshele mniki ifone akunika imali yakho angakujwayeli kahle ekahle bengincane ukuxoxa zimpilo icathulo ngathi ezikasathane. Hayibo. Mara manje ngithini sisoma ngoba nangu lentombazana lana and manje mina sengizoba umuntu omubi because akafuni nge-refund and ukuthi yena imali ngoba ngisende ekhadini lakhe akunakuthi ngizoyithenga ngoba licathulo bona bazithola online bayenze ezinye izinto nje ze-charity ntonto shoot lecathulo ngathi babapha zona mahalo yabona so yena uyazithengisa bese babaphishe yabo angazi kenzakalani manje akasafuni ngemali amende ngibhadalile lecathulo lesi ngibhadala 300 okay. Ngicela ukuthi at least ukhethe ngathi zingcono. Wena ntombazana ndini uzithatha play icathulo ezimbi kanje ambozithengisele ambozinika ugogo wakho ambozinika ugogo wakho ubuyisa imali kaphindile ambozinika ugogo wakho unika uphindile imali yakhe ngizokulanda la uhlala khona ma ungayikhiphi imali kaphindile ambozinika ugogo wakho. Ipranki ngadlala phindile udlala ngami wena phindile uphindile cabanga ngizengithulikile la ngiyalwa naphela Angihlekise kanje. Hayi, alright, Thomas. Hayi wena uyathanda ukudlala ngami yazi. Sengikhutshukelwe nayi high blood. Usengidinekile. Sto, le kae na? Go na le ditlhako tse dintsi ke di bonang mo tse di smart gore yana ke batla on sendele size ke go rekele tsone. Wa para size mankana. Size ka ke size 9 a bona so ke kopa o nsendele ntshonyena ba re ke picture ke di bona ke size 9 size ya ka. Okay re ke go sendele di dingatanyana tsone mara ke rata tsa bofello ka di apara le go kerekeng wa bona re go sendele snap go no Kanti what a go on man what is this man what is this kanti na ai a ke re ya no bona tsa bofelo ke di ratela nna thata ke re ka o tsena fela batla bona gore moruti yo wa rapela ka nnete batla fola ore yang a o di rate what a gwad Molo tata unjani? You're right mntanami Khonto all right now Yaphila nami yedwa konke bethengisa ihlangu apha bi 25 rand so ndakuthengela nokuzazithanda uzokhangela apha elwandle wena so ezinye zazo suitable for lo msebenzi wakho kaloku mntanami isihlangu apha elwandle asilungi kwayi-safety yalapha i-safety itsho naxa sisekhosini siyokwenza i-safety awunxibi kwaphushi apha unxiba i-gumboots for i-safety kwazi uba xa uhamba apha enqanaweni ungalimali isihlangu asisebenzi ngaphandle kwe-safety ke i-safety laa nto kuthiwa liquza ke ngokwasemakhaya ne-gumboots zinto esizinxibayo apha nothi isihlangu asisebenzisi isihlangu apha ngoba xa ndinolimala ndinxiba isihlangu ndilimala enyaweni andinobhatala hayi ke but ndiza kubonisa zihlangu mani naxa uye ezilalini ke
Yabo noko xa uya ngapha ezantsi kunombanjani ukhapha unxibezi saziyeka ke ezi zaselwandle akubonisa izinto thengelezo futhi unxibe ezilalini. Hayi kunzima mntanam into ochipha kwam eBhayi noko uzawufuna ukuba khe ndinigoduse ndigodike nani. Andiyazi ke noko kudala sisigoduka ngosomdala. Ilali yakho ayingonombanjana, ilali yam yithakazi not unombanjana. Hayi ndiyabona kodwa ke noko ugqibele kudala umelo kuyacaca ukuthi utata kuchiphile. Hayi mntanam not unombanjana, unombanjana apha ecako lwandle ethakazi kwamhlana. Yo hayi mntanam ndasoyika ndijongile mna kuqala ezilalini kungathiwa ndithwele xa ndinonxiba isihlangu esinje ingathi isihlangu sikamamlambo. Yo hayi ndisoyika mna kuqala ndijongile sitheni singathi mdaka usijongile nje uba mdaka nje ngathi sisihlangu sokungcola. Yo hayi mntanam anokwazi unxibe sisinje ingase isihlangu sikamamlambo ayikhona. Yo hayi ke tata wesindasithanda ke mna ke sihlangu kuba ndiweste ngemali yam ke ngoku izawuthini ndisithini ke ngoku sasinika uphuma ubrother wakho ubhutifezile ngoba hayi ke andazi nam zawuthini. Hayi mntanam ngasubona elinye icebo noko andiqonda umzotho ubhuti wam uba esi sihlangu ufondile ingase sobhabha ingase sesohamba emoyeni ingase sothakatha hayikhona akanosifuna umkhula wam esi. Hayi bhetele usifake emgqomeni okanye usitshise mntanam hayi isendasoyika ngonje sijongileyo hayikhona. Oh hayi ke andizazitshisa hayi ndisincamile noko ke xa usithi sibi isihlangu ezindithengele sona intliziyo yam. Hayi okay bye bye. Hayi uxolo mntanam intliziyo yakho mayixole akubo okanye kutheni ndiyabulela ngondithengela isihlangu kodwa ihlobo nje esililo isihlangu esi hayi ndibethelwa ngumbilini ngondijongileyo ndisike ndasoyika hayi ingathi sisihlangu nje sisokwenza into ezimbi okanye ngokuba ndizinxibile ndingajonga nangolunye uhlobo yeyi akunotsho noba ndiligintsa kungathiwa hayi inoba lo bhuti lona okanye lo tata lona hayikhona khawujonge kwa isihlangu azinxibileyo. Hayi enkosi mntanam ndiyabulela ngondithengela isihlangu kodwa sona hayi siyoyikeka mntanam. Thengela icathulo online ezinhle ezasesontweni zokusendela iy'thombe zakhona manje ziwu-3 uma usuyibonile uphendule ngevoice note ukuthi uyayithanda yini. Hayi Ntabi hayi ngane yami hayi angizazi usigqoka kanjani icathulo esinje. Hayi ngane yami mina ngisebenzisa icathulo esiboshwa ngentamo. Hayi lezi mntanami hayi ezinye phezulu kanje hayi so nensimbi nje ngane yami hayi yazinhle. Ntabi wena ungiboni nasengimdala mina ngigqoka indaba yama-fashion ngiyagqoka nje hayi icathulo hlobo lolu icathulo lezi nje hayi bo azokudansa ngidansi mina. Baba phela sengikhokhile manje bathi okuney'ntambo khona mina ngithe phela bayidilive lapho bathi bazoyiletha intambo hamba manje sengiyayi-exchange-a ke lezi ngithi abanginike nentambo. Kodwa mngane wami wadlala ngami uhlobo lolu lwecathulo lolu kodwa kwadlala ngami uhlobo lolu lwecathulo lolu ntanami hayi ngeke ngilunge la. Ngicela mhlawumbe lezi zamabhuthi anganazo angiyiboni kahle mhlawumbe lezi zamabhuthi angiyiboni kahle lezi zamabhuthi mhlawumbe ngizona hayi lezi ezinye hayi. Icathulo zinlezi. Makonje ofezibani icathulo kodwa ufuna ukuzwa zona yazi ufuna ukudela zona yazi kanjani yo ofezibani konje ya ngifuna ukuzwa manje ufuna ukudela manje ofezibani konje uthi ngixoka sayisibani icathulo Bolane nakube usa i-passport order kumele ungithengele kube u-8 nakuyisendlisi nakuyisendlisi kube u-8 but makuyi-30 kube u-7 makuyi-pushing futhi kube u-8. Noma ngixoxa ecathulweni angisakwazi ngiya-order manje. Hayi Xolani icathulo ezinjani ezinje hayi ungangikodeli mina lecathulo esinjalo zinjani lezi ezinenkukhu ngaphambili ngizwana kanjani ngale cathulo esimakwayikwayi angaka futhi hayi Xolani Ngoba-ke impela lezinye first impela lezinye lezi awuthandi nje impela lezinye sharp. Okanothi Xolo ukudlala icathulo ezinje hayi shem. Mana ngifuna nabo ex yabo ex ngibathaphi hayi Xolani hayi shem abo ex phela lawo. Lezi lezi zinhle zabo zihle kanjani azithanda ya lezi zinhle mama ngodela zona size 8 ngoba amatiki ovon size bani isho phela. Xolani ungangikodeli mina lecathulo ezimbi kangaka hayi cha ngiyabonga shem ungangikodeli shem awu uzabe udlala ngemali yakho lezi ekuvela ilontokazi impumi lezi ezisharp phambili le angizithola icathulo ezinje shem zamzukwana le cathulo lezi hayi ngeke zamzukwana Xolani ubathathaphi labo Nivex abantu basazobosha uthengisa icathulo ezibabekayo kanje hayi shem ngeke shem zazi ukugcoka uNivex lo uphatha umshanyeli wakho lo ndiza ngomshanyeli uye bekagcoka le cathulo lezi ngiyamangala nje ukuthi uzithathephi ngoba sasizibona seseyabantwana sibancanile ukuthi wena uzivumbula phi le cathulo ezinje Xolani hayi bo ungangithi ungangikodeli lezo cathulo ezimbi wena uthi siyeza le cathulo ubani uzogcoka icathulo ezimbi kanjani ngiyozigcoka ebusuku abantu bangangiboni hayi bo Xolani yo
Uyazi mama ke sana apha esikoleni kwenye yami ethengisa izihlangu yabo so ndikufunela izihlangu chomi ndizakukhethisa ndiyazi uba ke sami uzothanda eziphi ukhethe ozifunayo yabo then ndizokodela hayi soze nxiba imahindra mntana baba hayi imahindra angandiva thina hayi soze nxiba izihlangu hayi mntasekhaya yini hayi xolo ndithi andinamdla mntasekhaya ndizinxiba ihlako ezicokomileyo intaba yigwam hayi gwam qobo asoze nxiba imahindra ngixele mntana mama kwazi thanda ihlako ezinje thanda odzolo point chopha uba sichophile yini hayi kawujonge singathi sidada hayi soze ano khawuthi kule tshomi yakho hayi umama akazithanda izihlangu azithengisayo kawuhlukane nam futhi awunondikhethela izihlangu ezinje thina imahindra ezi ithi makathengisele omisi mntanam ngoomisi abathanda izihlangu ezinje makathengisele omisi hayi makathengisele omisi yho mama ngoba ndisiza kufanele izihlangu zonke awuthandi nenye hayi bo mama heyi khawufunde ufuna ntoni evenkileni kodwa kuyavuka usesikolweni ndithumelela abafundi apho khawufunde lo mntana mahlukane uthengisa ixesha lofunda nje makafunde okwakhe uthengisa njani ifunda uyathengisa mathengise ngeweekend maye ukuthengisa esikolweni futhi makayeke nalo business tata kanene unxiba usayizibani ehlangweni ndicela ukhawuleze uthethe ngoku torho ndicela ukhawuleze kungxamisekile unxiba usayizibani ehlangu 8 my girl 8 my girl ndawujonga kwaPep ngendindelo 8 kwaPep Cela ukhethe that osithandayo apha isihlangu cela ukhethe fast torho ndifuna uorder ngoku lo mntu it's very affordable ezi hlangu and I'm in a rush cela ukhethe osithandayo kwezi ndizolenduzela ke ndizokodela ngixelele kaloku uba asobe leyo qala asobe kaloku asobe zonke rha uyaninyela nomthi rha ndingakhetha ezinto rha ndinganxiba ezinto ngandisele ndiyaphangela nondibele ndinganxiba into ngandisele bendihamba ngamacala hayi bo angeke jonga mntana unosuke undithengela ibhotile wena uyifake kwaPep ngale mali yesihlangu ungandithengela isihlangu undithengela igodness kandithengela igodness ndiphambene ngokurha ndiphangela yandaba ndiyaphangela uthi makathengele iGordons instead ndichazwe kulo usithi zihlangu zodansa lezi angidansi mina yes I hope you enjoyed today's video bafethu until the next one sure